ngasi ayuk phongkiba tongan-tonganba Manipuri siphongsing amasung thokiba thawdok wathoksingi maruoiba i-pausing khongasarga Manipur Top Channel gi maikeidigi miyamda thamjagi ahanbada CAU gi mairoi samaga taret yauna sangwaga hundraga nipan positive oire SAI gi sanaroi nifugunati positive oire positivity rate sada 19.3 da hengakre amaramdana sei mangagi makhada leiba angangsingda mark sizinadana center na khankre swadi Central Agricultural University CAU gi Iroshima leiba College of Agriculture gi nupi gi undergraduate hostel da leiba mahiroi samaga taret tagyel da leiba Sports Authority of India SAI gi hostel da leiba sanaroi nifugani thoi COVID-19 positive oire Central Agricultural University gi mahiroi paktaknana positive oiba thengnarakhiba asigi matangda press na phangmapau gi matungina University asigi College of Agriculture da undergraduate tamliba mahiroi singi hostel da leiba Meghalaya digi mahiroi nupi ama masa nungairaktabadagi tha asigi taraga marida mama mapalaktuna hostel gi lauthoki mahiroi edu hospital da layengnaba COVID test tawbada tha asigi taraga tareta positive oiba thengnarakibani masigi matungda hostel asida leiriba mahiroi samaga humdraga manga RT-PCR test tawbada mahiroi samaga taret positive oiba thengnarakibani ngasidagi sayol amarungi mamangdi hostel asida mahiroi singi paksana lehohoba madi lokhubigi layong sing thengnarakhiba laikhre sohari ngasi positive oiba thengnarakhraba hostel asigi mahiroi sing asi COVID center puthoknanaba ambulance kaya ama sijinaduna athengba phawda honaki loinana university asida hayengdagi mass testing gi thabak sing satharagani haina pawduna makhatari nakala maramda SAI tagyel pat positive oiba thengnari be sanaroi nifugani thoedugi manungda taraga tarena nupani loinana kunga mangana nupini hari pawsigi matungina mamangi sayolda complex asida leiba judo sanaroi ohum COVID positive oirakpa thengnaki makhoi ohumgi contact tracing tawba oina nupi hostel ohumak amadi nupagi hostel leiriba sanaroi punarma tha asigi taraga mapanda sample khongwatuna test tawbada nupi hostel 1 amadi 2 digi sanaroi kunga manga amadi nupa hostel digi sanaroi taraga taret asi ngasi positive oiba nauna thengnarakibani nauna positive oiba thengnaриba sanaroi punama akan balayong amata uthokpa thengnadi loinana makhoi khudima ngasi numidang athengbada lamoi khonang khongda hangliba COVID care center da thawang tawri hainsu pausina makhatari sairasida Manipur haukiba pung kungamari sigi manungda sample lisingani ga samapan ga marfuga nipan test tawbada miyoi sangwaga humdraga nipan positive oiba thengnaduna positivity rate sada 19.3 da yokre nauna positive oikiba singasi tharaga hauju phawbra positive oikraba apun missing la amaga lising kunga mapanga saniga yangkai katare yaukre hain spali amaramdana sahi mangagi makhada leba angang singna mark sizinadana ba center na khangkre leba asigi sahi mangagi makhada leba angang sing face mark sizinadana ba center na anoba guidelines ama thoktuna mari lenaba singna khangkre guidelines asigi matungina COVID positive oiraba mi singbala yengbada steroid sizinabagi matangnusu hena sectionanaba khankre Union Health Ministry na thokiba guidelines asigi matungina sahi mangagi makhada leiba angang singda face mask sijina haloidabani adumainama sahi taruktagi taragamthi fawbda leiba angang singi oinadi mama mapa singna kupna yengsilaga sijinaba yagani loina sahi taragamathoi mathaki angang singi oinasu mask sijinaba matamda ahal singna kupna yengsinba mathautai sai taraga nipan gi makhada leba angang sina COVID positive oirakpa matamda yariba makai monoclonal antibodies ki antiviral sing sizinaroi karigumba tangai fadana steroid sizinaba tarabasu numit tarani dagi taraga marini fawbi goinadi kupna yengsinba mathautai karigumba anabaduna ka hena phibam lusilaglabadi anti microbial sing asi mari renaba doctor sin kupna yengsilaba matungda khaktamak thagadabani hari Health Ministry ki guidelines asigi matung ina COVID positive oirabasu layong amata uthoktawa amadi mil oiba layong tamang uthorakpa miyoisina steroid sizinaba si haksang yamna sukningai oi maram asina health expert ki supervision matung ina phibam luna naraba anaba khaktamang steroid sizinagdabani loinana sizinabagi sang asisu health expert singaduna pirakpa guidelines atu kupna ngaktuna sakadabani COVID positive hek oiba thengnabaga numit mangani romdi yariba makai steroid sizinaroi dabni haire hensu
पाउसना मखाताना फोंदोरकली अतोप पावमना बीजेपी की मिरेप सयोल सिदा लाउथोकदौरी सरदा बिश्वजित दिल्ली थुमख्रे सीएम ngasi ayuk दिल्ली चटकदौरी तरागनितु सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की फेब्रुआरी 19 पांगदोकदौरीबा अहानब तंगा किमिखलदा बीजेपी की मिरेप ओइगदबसिंगी मिंग सयोल सिगी मनुंगदा लाउथोकलाबा याई चीफ मिनिस्टर बंगलोर स्टेट इलेक्शन कमिटी की मिफम पांगथोकलाबा तुंगदा वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिश्वजित बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ए सरदा ngasi नुमिदांग दिल्ली यौख्रे चीफ मिनिस्टर इन बिरेन हयंग अयुक दिल्ली चटकदौरी पार्टी नकनब मफमदगी फोंग पाउन हाय लाखदोरिब तरागनिथि सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल मरी लेना कना कनादा टिकेट पीगदगी हाइबगी मतांगदा ngasi अयुक पुंग 11 ताब मतमदगी हौरगा नुंगथिल पुंग 3 ताब फावबा बीजेपी स्टेट इलेक्शन कमिटी की मिफम पांखि चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल रेसिडेंस दा पांथोकिबा बीजेपी स्टेट इलेक्शन कमिटी की मिफम यानबगीदमक बीजेपी मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज ओइरिबा यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सुमित पात्रा मसुम बीजेपी की जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अजय जमवाल ngasi ayuk इंडिगो फ्लाइट दिल्ली इम्फाल एयरपोर्ट थुंगखि पाउसना मिफम मणिपुर की असेंबली कंस्टिट्युएंसी हुंफुसिदा बीजेपी की टिकेट तानरिबिसिंगी मरक्तगी मखोगी बायोडाटा यावना मरी लेने चे चांग कुपने यंसिंखी लोइना मिखल टिकेट पीबदा मतिक चारे खनब मियोइसिंगी पेनलिस्ट सेमदुना नैनखी अदुमैनबा पार्टी याउद्रिबि इंडियन कैंडिडेट सिंगदी ngasi मिफमदुदा खनब याउखिदि हाइनसु पाउसना फोंदोरखली मिफम बीजेपी की ओइना असेंबली कंस्टिट्युएंसी अमममदगी मिरेप ओइबि याबा मियोय अनि अहुम रिकमेंड तौखि हाइरि मिफम रिकमेंड तौरब मिरेप दिल्ली बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह यावबा बीजेपी पार्लियामेंटरी बोर्ड पुथोक्तुना खनगरे हाइरि बीजेपी पार्लियामेंटरी बोर्ड की मिफम असी हयंग पांथोकलब मतुंग जनवरी 19 फावबदा बीजेपी की मणिपुर की अहानब तंग की मिरेप की लिस्ट लाउथोकलब याई हाइरि हेनसु पाउसना फोंदोरखली अमरोमदना स्टेट मंगा की मिखल याइथोकनब सुप्रीम कोर्ट हाइजखरे लेबासिद कोविड-19 की वेव अनिरक मायोकनदुना मिसिमिना साकया थोनख्रब मतुंग लाइसेट असिगी अहुमसुबु वेव की सैथेंग लाप होरकलबा सेर असिदा मणिपुर यावना स्टेट मंगादा मिखल पांथोकनब थौरांग तौरिबासी तंगाई फदना सयोल तरुक याइथोकनबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा पिटिशन अमा फाइल तौख्रे हाइरि एजेंसी फंग पाउसिना मखाताना पालिबदी लेबासिद कोविड-19 की ओइरकलिबा फिबमसिगी सेरासिद मणिपुर गोवा उत्तराखंड पंजाब अमदि उत्तर प्रदेश की असेंबली मिखल पांथोकनबा थौरांग तौरिबसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 पिब मियोइबिगी हिंगबिगी हक असि मंगनबनी हाइना पेटिशन अदुन हाइरि पेटिशन अदुन हाइ कोविड-19 की अनिसुब वेवना लेबासिद मियोइ साकयागी थवाई मंगनखिबगा लोइनना सेक्शन खुदिमक्ता अवाब सैथेंग नंखिबनी सैरासिद लाइसेट असिगी अनौब वेरिएंट ओइरिबा ओमिक्रॉन यावना लाइसेट असिगी अहुमसुब वेव मायुकनबा हौरे अखंगाई सिंगे मैकेदिगिसु लाइसेट असि फेब्रुआरी की अरोइब सरुक्ता नेमथरप याय हाइबगी सेक्शन वरोल लैरि मरम अदुना तंगाई फदना मिखल की मतम असि यामद्रबदा सयोल तरुक याइथोकपियु लाइसेट असिगी ओइरिबा फिबम असिदा नमदुना मिखल पांथोक तारबदि पोलिंग स्टेशन सिंगे अखोइबदा मियोइ साकया पुनसिनगदबा मरमना लाइसेट असि अमुक हना पाक्सना संदोरकनबा मरम ओइगनि लाइसेट असिना मरम ओइदुना बिमल पतासिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की केस अमनसु कलकत्ता हाई कोर्टना इलेक्शन की मतम येथोकनबा इलेक्शन कमीशन पाउताक पीखिबा लेख्रबनि हाइनसु पाउसनसु पल्ली मखासा थरकपो सोशल मीडिया लखोचब यामनमक थाजनिङाइ ओइरिबा पावमना संगम दाबी मथक सगोलौगी फुटबॉल ग्राउंड खुलापम जकीर मसानुपागा खनब थौदो अमदा लेखिद्रबी सक्तमसि म्याम वीडियोस की थंबनेल हापसरके म्याम येंग तामिनसे अतोप पावमना रिपब्लिक डे की थौरम कोरकोम बॉयकॉट तौख्रे बन लौथोख्रे थासगी कुनग तरुक पांथोकदोरिबि इंडिया की रिपब्लिक डे की थौरम असि कोरकोम बॉयकॉट तौबगा लोइनना जनवरी 15 के इहिंग नोंग्याइदगी जनवरी 13 की नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक फावबा मणिपुर पुंबा पुंग 19 की टोटल शटडाउन लौथोख्रे हाइनसु पाउसना पल्ली अमरोमदना नुपी फावद सेनबमा जेल थजिंख्रे मसाई सै 13 सुबद ngaइदिबि नुपी अमा मसाना यादना फावद सेनबने हाबा मियोमा स्पेशल जज प्रोक्सो इम्फाल वेस्ट ना ngasiदगी फेब्रुआरी 3 फाव नुमित 15 नि जुडिशियल कस्टडी रिमांड पिख्रे
ngasi kona judicial custody remand pikraba accused adudi sora mamang laikai digi MD Tabasir Ilis ibungo sei kun gumdoini mak tha sigi taraga tarete gi ngasi fawa police custody de lerakibani police custody gi matam loireduna judicial custody remand player ga loidana ngasi ayu court puthorakibani case asigi matang na phangbo paw gi matungina tha sigi manga sei nauribi nupi masa si accused MD Sabzir na fakre hai ni Impal Police Station na wakalak padagi nupi masa adu thasigi taraga tarukta rescue to kiyamadi accused adu su police na fakatun investigation ki thabak sa tarakibani hauji ki oina nupi masa adu temporary center oina gari awang laikai de leiba Nirvana Foundation na thamli hai ni spali amaramdana miyamna khwaidigi yaba malemgi lusingbagi lista Prime Minister Modi na maku oire Prime Minister Narendra Modi ne sada humdraga mathoigi approval rating amaga loinana malem gi lusing singi manakta khwaidi gi maku ore malem gi lusing bataragu humdagi list aduda sada nifugo humdoigi rating amaga loinana US President Joe Biden na taruk super rank ta leide maki mathangda Canada gi President Justice Trudeau sada nifugo humde fanki Australia gi Prime Minister Scott Morrison sada nifugo mathoida lei November English aniga kunga mathoi da former Prime Minister Narendra Modi na khwaidigi popular oiba world leaders singi list ma khoiki Australia, Brazil, Canada, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, South Korea, Spain, United Kingdom amasum United States government leaders singi amasum country trajectory singi approval rating singa do Morning Council Political Intelligence na hujik tracking tawri hain spali Makasa tarak poin na to papaw mana CRPF na ngak tu na purakpa tanker sama mga tuwai kre driver mga sukle thasigi taraga mapalni nungalam daire kaithil manbigi military colony digi pauko se songroi ko na ham masakang draba gari amana thomlam badagi leikidaba thaudoki mayokta ngarang ehing nungyai digi NS2 Impal Dimapur lambida tuan ba civil society organization singna satharakiba ban sakotpa singna mausagumna CRPF personnel singna ngak sienduna Impal tamna purakiba LPG bullet oil tanker samga kunlongi manungda samga mangarom pulap thugaira kre duga tanker mangagina driver singna aso apan nangkre thaudo singra numidang amasung ngasi ayuki lonaba nongyai matung pung ani makhairom tarakhibada nongalamdai pung ohum tarakpa phawgi manungda kaithelmanbi area da thokibani hainspali atopa pawmana nupi masa amagi ikai khumnaba mangan bikhiba naha ama sai kungi fadok pikre July ani English ani ga kun ga ipung ni palom tarakpada jungle da sansienuna leijabi masagi sai taragani thoirom damak ngairibi class 5 tamni binupi masa amabo namduna ikai khamna ba mangan bikhiba thaudoki case ki wayelda conviction pikhaba masagi sai kun gani thoirom suraba na ama sai kungi fadok pikre ngasi special judge prokso senapati Samom Evazengi court pangthokiba conviction asigi sentence hearing gi matung na pikhiba order da sai kun gi fadok pikhrabana adugi maming Santos Limbu sai kun gani to apokpa Tes Bahadur kawi kangbok PS ki manusan ba ti baisongi thonglan akut padagini thaudo asigi matana kangbok PS na protection of children from sexual offense Proxo Act 2012 ki section 6 ki makhar lakhot pa case FIR number 21 clause 7 2020 gi wayel gi matungina Maku tha sigi taraga nipana proksogi ek asigi makhada mara leire haiduna court asina lauthukibani aduga ngasi na maki fadoki matam lepthoknaba sentence hearing pangthokibani ngasi pangthokiba sentence hearing aduda education gi maikei de special PP kosia mauna lepki aduga maki maikei dana legal aids council kumo adani na lepki sentence hearing asigi matungina maku sahi kungi fadokpi hibaga loinana lupa lising kungi senpam se fine oina thina na bakhanki fine gi senpam asing asidagi paraga tha ani gi manungda pigadabani senpam asi ko na deposit toraklaba matungda victim nupi masa adugi apokpi mamada khushinaga dabani so hari maki fadokki matam asigi manungdagi mahakna jail lairakhiba numising Kathagani, Loyana, case Asigmari Lenana Fagat Hibalu Policing Taragi Senpamsu, victim Apokui Mamada Pigini, Aduga DLSA Senapati su competition Kidamak, Lokat Pamtok, Tabak Lokat Kani, Hanspali, Autopapa Mana,
ꯏꯁꯤꯅ MPPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯄꯤꯅꯕ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 23 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯆ 3ꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ MPPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯏꯕ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ECIꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯅꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ MPPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ MPPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯌꯔꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯁ ꯔꯤꯖꯥꯔቬꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ 1968ꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ECIꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 29ꯗ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯨꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯍꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯔꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 95 ꯁꯨꯔꯕ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯡꯒꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯤꯔꯖꯥꯄꯨꯔ ꯕꯪꯁꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯅꯤꯔꯃꯜ ꯃꯂꯤꯛ ꯆꯍꯤ 95 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯂꯤꯛ ꯆꯍꯤ 39 ꯁꯤꯡꯒꯨꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯕꯣꯂꯥ ꯁꯥꯟꯇ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯉꯥꯡꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯎꯍꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯍꯧꯅ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯔꯕ ꯁꯥꯟꯇ꯭ꯔꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯈꯥꯎꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯠꯇꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕు ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯤꯡꯒꯨꯔꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇ꯭ꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ BJPꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯄꯨꯔꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯗꯕ, BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯄꯔꯁꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯖय ꯖꯃꯋꯥꯜ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯪꯒꯂꯣꯔꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯂꯨꯅꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯡꯕꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯪꯒꯂꯣꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛꯁ MP K. ꯕꯕꯅꯟꯗ, ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯨꯊ ꯃꯟꯗꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯨꯅꯕ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗꯨꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯈꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ 39ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯂꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ 19ꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯣꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯈꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ 19ꯗ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗꯕꯗꯨ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫
हिराम असिगी मातांग ngasi Langthawal Mantri Khong Makha Lekai community hall pangtokiba paumi sing unaba mada seng phangde hariba imungi miyei oiriba amadi Women's Welfare Association gi members oiriba athokphom KB na phongtokibada imung manung taraga mapana seng phangdre haiduna wakalakibadu ngasidi mathang mathang phongdok naraktuna imung kuntraga nipani miyoi seng amata phanglamdre haina phongdoki hariba imung singasi haukibasai English singani taraga tretegi hauna napsagi portal sing piba yare haiduna beneficiary list yaurakraba ngaktani adoba kendra sigi fair price shop association haukibuk sai English nganiga taraga mapan gi allocation thokte haidibadu yaningde haukib sai English nganiga taraga nipan kun namadi kun ga mathu gi allocation thoklaga haukib sai English nganiga taraga mapan allocation thokte haibu wapmasi maram sade asengba beneficiary sing hak matlaga makoi gi yana ba miyoi khara khaktada seng phangalabra haibigi nungnang wasu phungdoki haina spali makhasa tarak poina to pa mana nampu da wheelchair lokibelati masana thinjarakpani ngasi pauksi mas electronic media da viral yungba yadabadagi wheelchair lokre haina BJP bu pannuna hairakibasi kendra sida marai sai tharanglaba party amagi worker singna ngaurakpadagi pangangang basuroni masida miyamna thajabiganu haina board committee 19/1 BJP sugunu mandal gi secretary N Romeo na thadorpa sirolamana hai sirola sina makhatana hairibana social welfare department pirakpa wheelchair ama BJP gi worker amana pubirakuna e soba sarma hariba miyesida pau pibidigi masana laktuna wheelchair adu hujakibani mak masana di thoidona wheelchair mathau tadaba miyoi oibagira natraga mak masana congress ki phiral yungsilubagi BJP gi worker na purakpani haibigi ikaibu oiribra karino maram khangdra amukhana masana wheelchair adu thindoksaramani mangona phiral yungdabi yaroi amadi BJP da vote pidabi yaroi haikibalaite Sawasar mahariba miyoi sinadi karimata phongdoktraga masida chongsilaga development committee kaksing khunaugi secretary ni haina thingnam Rishikesh koba miyoi mana phongdoraklibu wapam asi yumpham yaudaba aranba wapamni masida kendra sigi miyamna thajabiganu amasum masida political gi khudong saba launaba honabiganu haina su pausina su phongdorakli makasa tarak poina amasum losilak poina to papaukrana bara matliba dukandar kharana MPP bu lana uhana bu hotna rebisi ain gi thabak dokhalagani MPP assembly mikhan naksilak pu lunana regional party am oriba MPP gi mapangal kannaba honnaringai sairakta MPP na saliba dukan wire ga phamliba tha mapantara rom bara matliba dukandar kharana pitopom thokpa bara matnaba hotnaba MPP bu miyam da lana uhana bu hotna rebisi gi mathakta party gi sana kalon gi matungina ain gi thabak lokhalagani haina MPP gi general secretary hobism Gita Jena Fondokre ngasi party si office da pangthokiba pawgi mi phama da ma na makhatana haikibida mikhal mea nakshilakpagi iroinana MPP na thabak tharom kya pakhatuna leidingai da bara matlaga phamliba dukandar kharana party ispulan ohana bo honna ribisi lebak thibani MPP bulan ohana ba honna ribisingi manungda dukandar A7 Bijoy Kumar dukandar F10 Rafi Khan yauna D4 amasum D11 da phamliba dukandar sing asi tha mapantara hena bara pitraba dukandar singni miyoi sing asi dukan gi bara matpa kambu singni dukandar sing asi yauna hokiba December ani da party gi lusingba sing yauna mi pham pangtokhi maduda bara pidriba dukandar sing asi gi phangpham thokpa security deposit sing adu December tara phawba pithokpa haina yana khibani hain spali losilak poina to patenda ko pawng tang mayamna thamjage Aranba Pau propaganda tawbigi dama government na Pakistan based tawbi YouTube channel kuntraga manga blog tokre Aranba Pau sandoktuna propaganda tawbigi dama government of India na Pakistan based tawbi YouTube channel amasum multiple social media account kuntraga manga blog tokre hariba khongthang asima mamang sai gi December thada anti India gi mayukta propaganda tawbigi dama YouTube channel kun government of India na blog tokrabani government ki fireb asi lauthokpagal mari leinana INB secretary Apurba Chandrana pawgimi phama mada haikibada YouTube channel singa masum account singa sida miyoi crore sam kuntra rom yengi haribe account singa si Pakistan based tawbani
YouTube channel sing asida aranma paw sing sadokpada natana India gi mayokta lan tawnabagi yumpham yawduba paw kya amasu leptana sandokli masigi mari lenin YouTube channel amasum social media account sing asi IT rule gi matung ni action lokhatle hairaduna YouTube channel kuntraga manga Twitter handle ani Instagram handle ani website account amasu ban tawre hari adu hausi ko inandi myam paw sma tanga salu sinjarage masum pathoksa ki bida soki balan ki fakya yawrong sum myam nga fi ne masum matam ge ba maru bi paw sing sum myam de le palaitana update pijra ken su channel sigi mekedi sum myam tamjari and thank you.